về mũ đấy cần việc theo hướng tụt bài khan cần chim misterin budget address anh này dấu chia tụi nào hiền media meeting mà Mizoram ta na việc tụt coi một đấy budget cái ngôi khan rồi tụi anh này đây là budget 2025 và 26 thì một tháng mình đây rồi tụi này đây rồi đó là rồi rồi hiền media nó bắt đầu rồi nó đây sản là ổn định cái này đó là cần việc theo hướng sẽ xong thì là số đó rồi là bảo mà cái này phát thấy đó là cái chief minister bùa hiền tiếng là bảo advisor to chief minister finance to TBC là để số mà tiếng là mà hiền to và là đi là này FC finance commissioner mà apia chia hian finance secretary puram chuan oma so ta apia bera so the social secretary p Jennifer HL do mi oka chi Mr. in zona te chan te atul le an road supplement theidon boka ka ingen du chu zona pakhat chana phum fe ta ko omma khan in zo thwa lo wila ti noi lo wila atwa chon FM mai ka oma zona nei te khan ban kan phara chuan FM mai khang ron pe na chu tiang chuan kan kal pui don nia tuna kan chief minister zong tak lo so ma le chi mai ve bole kha kan budget tlang pui a chiar kop vel chu kan sem chuwa chuan voina kan han soi tak then khat te le api alam an soi fiangai te han soi masak ka duwa tin mithiam kan ni velawa ei kan mithiam ten min hual vela soi sual pal kalonei point min lo correct zung turing ka duwa ama sabira kan soi du chu GSDP chungchang genia kan GSDP hi atam chuan poisa kan puk thei atam phani poisa kan bazat te lang tle mani chu wang chuan kan GSDP hi alo sang viau mai thina lan moi kan du wang le GSDP figure atam chuan a hlawk na te tel kan chak wangin kan lo ti sang thin emoni chu kan tia campaign lai tra kan aw la chu zoram mi pui ma hian facts and figure dik statistic dik kan chopang kan tiani ti chuan tun kumkal lai me ka kan budget kha GSDP lui be chana siam ania athar kan diman lowani tun ai roi chuan adik kan mangtang thei dawn ta kumkal me a kan budget estimate atrang khan kan revise estimate a chuan kan GSDP ka alo tla niam ta duwa ya vai bel che sing khat sang li som thum pali point pani panga in kan GSDP an niam ani heti khopian kan niam ngam ani achan chu kan ni na dik tak mi kan thrial wangin ti chuan amasa nena ain thau na kha 29.21% atling hialani amaro chu kan ramin sumle pai kan dek chuak tlem ta atlaniam ta ti na ani reng lova kan sumle le pai de chua hi apung ve reng thova a figure adik tamai ani zo kha zoram tan thil thar ani a ti chuan nakum ma kan budget tur karon present tra kha chuan kan CSDP hi vai bel se sang ni le samret panga point panga in apung le don thova apun na hi 6.13% ani chole mai don ni nakum atang chuan voi khat kan ti dik to chuan adik Sawisel don ani ten kan growth rate po hi atlaniam chuang lova tuna kumkal me ka kan growth rate 10.05% ai hian nakuma
kan budget kan han present ta ka khan 10.21% in kan growth rate apung chole thodon ani ti chuan GSDP dik kan man tak awang hian ron khoi anei ta ni ron ngong anei ta ni pakhat na chuan kan fiscal deficit angong lian hle ani kumina kan fiscal deficit budget estimate a kha chuan minus 2.84% sau ani fiscal deficit ka kan nei te me ma kan dani na phut FRBM act na phut 3% nuaya kan omani alan dan chuanin athat mel khop ani khaka 2.84% sau fiscal deficit han nei chu amaro chu GSDP atanga te ni wangin GSDP dikkan mga kan GSDP alo tlem ta ka wangin kan fiscal deficit ka alang sang talu mai ni tu na chuan minus 7.63% minus 7.63% up the door mai ni masete na dik ani si chuan kan ni na dik tak kan pom nga mangaya mi puima kan puan ngam angai kan ti tho ani ti chuan tun kum lo om tura budget kan han present ta ka chuan kan fiscal deficit tu chu minus 4.57% atlaniam thavele tho don ani ti chuan atlaniam chole hret don ani ten a khoi le nat viau chu kan labor zat kan outstanding liabilities ani a kum kalme ka kan labor hi GSDP atanga kan te in 29.22% ani 29.22% GSDP dik kan han mangta a percent kan labor zat alo pung ta luai mai ni a percent chuan 38.32% alo chota alan dan mai chuan ZPM sarkar chuan lei aba pung ta thur ani mo ti tur ani ma se atak taka kan lei bat zat asum chuan kan lei bat zat hi vaibel sang khat pathum point pakwa palin kan lei bat kan tiniam zo kani hei kan chuang khop mai lei bat awanga kan ramin harsan na ato thu try to ten an au pui cham chi a kan sarkarin kum khat chunga vaibel sang chuanga kan leiba atin yam thei hi lawm om kan ti a figure a percentage a GSDP niam ta wang lang sang ma se ataka kan performance a tha kan chuang ani tin engwang ne kan batlem kan ti chuan leiba kan rule ne mani mai ni ka budget speech a khan ka tel nuala GPF la kharem em thin te atun ma phei chuan a soi thin dan chuan GPF la thei ho hi chuan in enge moza thi ati sak thei tu ne na poisa an choi ve thin ni ti te ani kha tu na chuan chu tiang thom om talova GPF kan pek chu azat budget speech a khan oma electric bill kan ba song kan tlak mai ni lovin rebate a hun chunga bill pe thei te ta na lawm man an pek thin te kan lo mu thei ta hiala kan healthcare bill ba kan chom tam tak kan clear vek ba ka tuna healthcare bill ba la tang mek alu to chin hi chu tun financial year ral ma hian pek vek kan tu mani tin police ti ete atang re em kan ria kan petsuaka tin sarkar ma sain puk tura alo ruaman enge mosat ai chu puk ngai lo ve atel lawin kan khosa thei ti te kan nei buka khang kan batlem san tlang pui ani tin kan chuan deuh mai chu hei e-post kan han mangta ration card bu fai lak na tura tun ma chuan retailer ten an bu fai hral bang kha an hral
mai ni midang hnena mi pui ta turania chung ko tin ta turata na ron siamani a ala lo then khat anom chuan ral kha kan phal talowa bu fai pek chu ba abang song kha a thale tan kan ring chu chun zom ta zela ti chuan kan bu fai ma mo kha a lo tlem ta a crore som ni zetin kum thara kan bu fai le na tur hi a tlem pha ni yang te pawh hi achievement ro pui taka kan ngaya ten kan kut na thok tu te pangang khoi ho te thei tok kan han chu pui a agriculture hian potential kan nei tha ti kan ria kan han uar ta via wa a hrol na market te pawh kan lo nei tha ta zo ka chu wang chuan a farmer te ne na tanga kan lei na rethei ti san sak ve hu ne kan tia ko kun chu chi rang rang awma in ria khang a eng chi po khani seng mulberry ani emaw adang ani emaw a eng ko kun po khani seng ke si khata za som parbuzel in kan ti pun sakani hei hi pangang khoi tu te tan chuarin thil lawm om tak ani tin kan sarkar in ati le pakhat tha kan ti ve deuh mai chu CSS nuaya hlawhah hian a huna an la thei thin lo fowa rei tak hlon la thei lo thin ani hei hi enge a chan kan han ti a central atang kan dong tlai ni an ti ta ni central atang a don tlai na ka chuan state sarkar tan khan pek chu ma ngai na kha alo om lova chu ti chung chuan mirwal chia thei lo poin arang theiangin CSS nuaya hlawhah hian lo an dong ve tur ani kan ti a heng nuaya hlawhah te hi hlo ti po a ko tlak lo lawm man han tiang chi tlem te ani a chung ko in chom nan an mang ve thowa a hunan han don lo phei chuan an tal boi em ani heng mi te har sanai hria in central atanga poisa kan don tur hi lo la thleng lo ma se kan state sumin an hlo tur hi chu ilo pe advance zelang kan tiani chutianga kan pek advance na tan chuan midday meal atan rengot hianin vaibel se somni paruk le point nga advancing kan lo pek sak to kan da to ni ti chuan SMSA anti samakra atan hian vaibel se zanga panga 0.09 hei hi advance tan kan pechuak ani amaro chu central atanga an hlo tur local an mani mimal akam na direct alut chi angero hi chu alo lut lai chuan alut lai ani to maya advance lo pek ngai na om lo wangin khang ho ka chu ti ngai nan om talova khang ho ti lo kha chu advance in kan lo pek saka this one central atanga sum aron thlen vele huna khan minon rule vele maya tiang chuan ruak man na kan siam sak ani tuna hi chuan a kan soi du de mai pakhat chu ka tho pui te finance department mi hi ka chuang em ema tun ma chuan department in ma hian finance department in ko ron ani finance department atang and pending ti hian hi renga duhna chuan finance department hian department te kan le nor to ni inron submit har inron thelut har kha kharon ti thoi ro kan tia finance department hian department dang hi kan le nor to zo kan ni chu te khop chuan finance department a hian ma son na kan muwa kan thok tu te an fakom tak zeta ka chuang le ni ten saskia hian speech akhan atel thona in part 13 noya hian crossing kwale pasari point 50 tun deuh maya kan dong thara hei hi Mizoram le Rajasthan le Andhra Pradesh state pathum chawin kan dong ani state pathum chawin kan don thei kan han dong ve te hi kan achievement thatwang ania lom om kan ti a hemi unity mall ta na second installment
kan don le theih chuan crores adang heta hian bu le tur kan nei bok ani tin tuna hianin part 1 additional crores ani samsari panga base mek kan neya tin part 5 reform 3 a hian crores a base mek kan nei boka hei po hi state panga sawin kan dong don ani Mizoram, Sikkim, Manipur, Himachal le Chhattisgarh ten chung zinga kan tel thei chu lawm kan ti hle a me hei hi voin lama mo naktuk lama mo te hianin kan dong thei emaw kan tia kan OSD tu na delia acham chil meka aron boy pui mek ani tin SNS person tia hemin wa hianin Webel se zani som ngah tanga zanga inkar don le kan be sei bok ani SNS pers hi state tinin an manglawa mang thei tur zinga chiar kan han ni ve ta po hi alom kan ti viawani amaru chu ale lama hetia saski kan han don that viau hian kan leiba a khan lo na ni miao wangin kan leiba kha ati sang ta ni chu wang chuan kan leiban zan atipunga kan fiscal deficit kha atipung lo thei lova maro chu heng hi thil tha ani a athalama punna ani awangin saski ngat phei chu kumsom ngan warol tur khania interest om lo ani boxia eng anga tampo lak thei ni sengin kan ramtan athazok hle ani chuan kan ma sona dang te hi claim han soibel le du kanaya budget reng te na lian ber chu te na pali aom ve a te na dang baka pakhata chuan general services antia kan soifia vek lawanga he general services a hian kummasa ain 14.95% in kan da tam theita ani tin economic services a hian 7.27% in kummasa kan khum don boka capital expenditure hian 8.29% in kummasa kan khum don bok ani kan leiba te kan titlema GSDP dik kan manga kan puk thei chin te po atlem pha chuti chungchuan mason na ruangam lian sum le pai kan da hian kummasa khum vekani ma kan son tho ani amaro chu kan tlak niam na pakhat awma chu social services ani heta hianin 4.43 in person in kan taniama achan chu central atanga kan mu thin mu tak lo state na kan tum ngai antina samakrate alo homta thanta te pe chu central in anti top dai to kan tum tak ngar te po awma khanga wang khan social services a hianin alo kan tlatliam thung ani ole kha kan soi du masak te nia te chuan kan ho tu ten soi ve tim du in ne aba kha me ran lo mo ani le zona le san la ma kalang har sakap mai he chu tu sarkar tan po har sa sarkar na thoklo alo punktual la tin chu baka year of consolidation kan ti chungin recruitment ang masat kan ti bel poka chuan
pension te pawh alo pung zela kan officer te alo pension a then officer lian then kan an pension phei chuanin an pension rol in a crore te lan la theih ni khatiang le thil dang lo pung zela wang hian sarkar in rel bol na chi thang lo pung chho ve zela wang hian revenue expenditure hi ati niam hlei thei tak lo ni tun din mana chuan state politics budget tha state politics kan kalda kuma salam kuma kan kalda su lo le ka kalda te yo le ne te differential puti vision and sang le te sakaka on tax revenue hi mason turin ti masak bernga ya chu figure dik zok nei kha ania kan finance minister in a soi to tuna kan GSDP calculation hi a methodology kan thak ta arima method an tia auto regressive integrated moving average methodology kan ti khan kan GSDP masakha kan projection le kan provision lakha sang quay mặt sẽ cùng đi nga lâu ngày chưa được sửa ta anh tiệm tấm học chỉ là tôi bảo cho anh phi cả cổ phát thì về đâu chỉ này anh xây vừa đâu hết cả tụi anh chứ chứ anh em finance commissioner vertical regulation nó hiện cái context effort đó đấy hiện cái cái điểm em này budget B ile ali cái cái này chuan 1.5%, 1.8% thì cũng số về cái này đó này actual also is 3%. This is average to 6% về là gì ạ? Thế cái effort để bằng hiện finance commission thấy có dân mong anh ấy cái mà đi xung trận để cái effort là khác 1%. Thế cái này xung cái chuyện thì ngày nào ông ta đâu à? GDP correction figures thế mà anh ấy thật chuan tu này hiện cũng như là cái context revenue hi 4.1% anh ấy đó này with respect to GDP national average anh ấy về đó nhưng mà on revenue sushi ma pay 7.25% kan ayu phabe ko tina nia chumi chuan ni nge ni acham indirect ka thelawa khata chama kan ti lo chuan ke ma ni total revenue expenditure sushi tu na ati ne kan ti la ya ko as a percentage chuan ma kan ti diam che lo na mina kan san na hi last 4 years 5 years kan en chuan si khata tengin ni kuma kan ari ko kha si kha sa thuma kha na chodo na san ka chu recruitment lo te lo na ba ma sarkar functionality breakdown lo ati deva ani pakhat atin hemi ti pung tu gen ka chu pensionary charges at kumena chuan kan revenue expenditure kan total expenditure khan pension thai lo en chuan 14% kai don ka alarming thì cần share là bài. Sung to chuai apoi mo tu na kan soi ha. Nong de chubine wa kuna kan sung to chuai ko ro kan ni ai kan ko be che sung ma lai kan tu ba ka an sung ki sta soi ha. Chu ta chuan kan share sarkar na builder kan tisang lo electric bill kan tisang lo wang tivel kha ania khatiam lai ka ra khan nan de singenu bi ka kha ziza pung tu khan en angin nge rom man na kan nei bill apung don si lo wa khabi pung chong tu khan en rom man nge kan ka poi tu kha si om no la point pani chau kan senga pakhat na chuan kan taxation department hi kan strengthen don ni an lo in dai lo mai thok tu te hi ti chuan mi pakhatin na pani pathum an khoi hau lo tu te an lo khoi trom ta khamia wang khanin kan tax lo lu tu ri atlem pha ta chu wang chuan na te po eng mazat kan create to atul chuan kan la create bel leang kan tia taxation department kan hanti changtlun hian investment a kan ngaya thok tu kan nei chuan kan in dai chuan sum lo lu ta tam don ani kha kan
chia vắt tipung ran si lova cái mà nia changa efforts kan siam atang khan be sei na eng bazat kan neya adang le chuan lottery a hian online kan kalpui don to tu na chuan lottery a kan sum mu hi dam lo en kolna na man ani a chu tu na hi chuan kan hupung viau donin kan in ria chung te chu kan chia central atanga kan don bilo kai ma ni ya kan lo raise ve thei kan han ti pun san theine tura langsar deuh te kan tar lang ani chu so idu dang kan nei chuan kan ron beleng kan akan power kan ti khane athar lam te lo khane tuna APNC laws kan nei hi aggregate transmission and commercial laws hi for the chief was don ya em the reduction and sawrkar in ai koi me ma wangin tun kumin budget lo tura ko kan kan thir chuan emaw za distribution kan tura su ta transformer le ka tute mai bel che ma za mina ko ta to ani a za so i bel zen thak tura ro man ani a short circuit te power transmission a loss tam zo te ti thein tu khan kha ne ATC lo si kuma sum chuan below 20% state and average thak thak le tum na a oma heavy tura ta ni hian tun sas ki a ko khan 29 crore plus 9 crore kha pe bel an ni boka transmission line upgradation le hetai hian sarkari ma sa takin la chu chuan kan revenue ha enge apan na tu lo dewa kan na se tura kan maya atu ne jan supply khan a kami ingin ti an kal ba na chin kan finance minister na sui do khan khata thar ba kha tuna chuan ke forward na ni to ba in kumina hen vai ve se so ti ma ti ku fai le ko kha kan han se thei ani a chu bi ba ka chuan kan GST collection hi ti sa le chuan ani te ne tu reflex effort beina yang taxation department hi enforcement wings yang khati in recruitment post yang to te ani a chu yang chuan na sa le chuan ni tu na kan la me hi effort le zo pe to hello healthcare scheme at in 50 crore cup in hand of get in April here in Kami universal healthcare stream 5 lakh health over cup in payment on to na be 50 crore in allocate he to na healthcare scheme thar implement na to check to na medical bill ba na onte po in lo na to ilai ka i ka rian ka chong sa pakhat chu se ni kum kha in kumin financial sung tam ero consideration chung kha in central na project rontal te 100% funding an focus an ti kha ni ta kha khai in la tum thogen ti chaka zona patina pathum na revenue expenditure biga khanin sarkar na tho medical reimbursement ne po hitel tura kan maya tuna hianin ATM medical reimbursement hi 100% abi sarkar hianin a reimburse ki khang beta 100% ani chuanin revenue expenditure bi tenna khanin 100% FM lo 70 or 80% na ti hiam dan te ka o em so tam na to te chu tam ta to thoa ta tiam te kha possibility te ka o em ti lai ka ka ron sa ni healthcare bill ba hi chu kan clear vek do na tun financial year chung hian kan sum da kha chu healthcare na kum lamata na kan manata na kan da ani tin kan dam do in song hi kan upgrade vek do na thok tu po kan lak bel truk do na nurse te doctor te kim kan ICU tu na operate lo song po hi operational in kan siam vek do na arang thiam perin kan ti do na kan civil dam do in ho hi na sale zolin tun ma ai na sa khanin kan upgrade do na ni chuta chuan hei
kan dam lo point civil kan kal chuan civil chuan thila lo tlom ta noi nga chu na dai chawani adanga kan kal chuan in lo to wa noi nga ro kan dai tlema chuwang chuan civil dam noi ina te mi puite thatak en kol ani theina turin critical care thlenga en kol thei ani thein turin tun mai atrangen ma kan da chhodona a khan pa in chu chu sum kan da don ani tuna kan budget a po hin lang man lo ta chuan entitled kan ne ya kan entitled ang chung kha chu 100% kan petura ni mai ni sarkar kha chuan in tiniam sak chi ani lowa tin tuna kan system thar tur kan scheme thar tur a hian a huna bill kan pe thailo ni chuan kan sarkar hian apung penalty interest choi kan in huam don ani chuti ko patra chuan tuna hian in bosai me kan ya april ni khata tanga mantur hi ani a tin central funding 100% GIA ang chi hi chu kan du thu sam ala ni renga khatiang chi kha ani vek seng chuang lova 90-10 te 80-20 te po lo om ve boka amaro chu 60-40 han tiang chi te kan tum ve tur tam chi ang hi chu a thei cheng chen hi pumpel kan tuma arul le tlem tur anga piang kha chu priority kan da chawani so market boring nga hian ni kumai we be se som ding kan da tem ta tu sarkar kan me ka pa ni kum ho sarkar kan me ai tu sarkar kan me ka po 1150 ko ni tu we be se ka ting kan la pu king lo ni ai budget me ni mo nu na me me lien kan ron zo wa tin pakhat ya tu ni ke mi state on resources a hian ni civil wa hian ni 11.42% ni lang tunga dia tui kami chia we te kan han i don ni ya at 11 point bel ka o bia wa ma se mi apun na sa than me to hian ni tu sarkar kal le tu chu hi tu ni zui kan zuar don lo ina dia zu kan zuar don lo zu hi chu kan zuar don lo mi zor ti ram tum hian ama se kan zuar don lo wa te chuan kan tax te hi hei tui bill electric bill and consumer kan tam ve tel tel a pung ve tel tel a hen hi chu rim tin ange ni han zo na ma sa kha market borrowing hi tun malam pang khan kan lo pu tama kum tin hian sarkar masa tena poisa an lo pu ki a interest le a capital hi kan rule char char ni chuwang chuan voina kan buk tam chuan nakina thang thal local le tur sarkar lo om le tur tena an rule tur hi kan nu chia tam ti na ni a chuwang chuan atlem theyang ber hi poisa puk kan duwa amaro chu atrula chuan puk kan hre don chuang lo ni ta khan kum khat chunga kan mamole kan man theisa tur kan hi sa pa heti chin hi kan mamo bel kan pu ngai ni ti kha kan mi thiam ten an chu chuaka chu mi chin chu kan puk don ani maya tuna hian kan man sen chuan si lo tur poisa puk hian om zia nei mi lo vani hei man sen lo poisa hanti meila man chak lo awanga a second installment kan hu le lo tur te a then te pe chu kum thum aya upa poisa om to si an lo man reng lo te kha om ta ni khát yang nei treu ai chuan kan man tok tur hi nei lang ti chuan kan man zo le kan mule chak me hei a then te chu reimburse system ani ta ni kan man chak po le kan reimburse le kan mule chak mai ni atin a then te chu angani first come first serve ti te ni ta a chu in kan in chu ta India state te hianin tin a then hi chu kum khat chunga tho zong ngai tur ti te ni kha kan thlin lo chuan a le pe kha kan chan maya kan thlin chuan kan mu chak ani khatiang lama khan tunai chuan kan kalchak ve tak em awang hian apu kapuk market borrowing lampang tivak lo hian source dang atang hian kan ram ma mo hi chu kum kha chung kan tho tok khi sum hi kan nein kan riani hemi hen holding scheme a hian vavel se thung som ma than ta hian thai thang pi thai pali le tur te kha hemi
bây giờ sẽ không sống đó anh sống đã gì mà nhận được tele ra để thay cho lấy việc mà tru za ta ni mai kan handa chin phota tru lang za kha kha chu kan da bel thei zel thowa ni koma khan za ni kan da komina za thum somnga kan da 75% in apung ta ni aom je chu khamin waya tunma beneficiary santi kainin progress partner kan ti hawa kha kumin financial year hi chuanin pilot project kan ewangin kan la thlang tam don lova athazwal bi en ton tur kan thlang chau don ni na koma chuan ang wang 75% na kan ti pun kan ti chuan progress partner tam zo cover kan do ni akum le a phairon kan ti pung leang tiang chuan kan rama mani ke adin tum bana kai thei ang chi zong zong kha kumnga chunga atam theiang ber kai chua kha kan tum mani mai and holding some koya pani eka mokal to kan tam hi cham kan na ti te ban su ti ra kan kal san to mokal ni la yin sa sti lo vai bel che so wa ve ka ka sai ya lo han de lo hi ngai lo ni don ru nga ye so ma le ha ni tu ra ni chon vai ni ni ke chi ban no to ri no ba tham ke kan lon zong sanga saski hi lon thamper chenia apung om lovani tiang ang lon buk tur dang hi aom ka hrelo kai chuan chu po chu kum som ngan huwa rul tur ania voin nia cheng za hi kum som nga a chuanin en mani to lovang chu wangin atam theng per khaten khachu lo puk kha kan ram tan tha thang ta tan po tha kum som nga nuwa chuan poisa luna taniam to lu tung dan chu wang chuan pung om lo ani boxia tam theyang ber hi chu pok kan do han holding scheme ma kan le lak ka do ko in min lo se thiam la ni kum a khan tum sokar kum thal me ka abikin thai thar pali ti mayam thai than big le na khanin verbal se sa som ta ania tuna hiam kha thiam am chi kha kan chen pa so na so khan kha thiam am thai le na big lai ka alam talawani thai thar le na big lai ka chu chi cha kha chu tun hemia ta sa thun soma tang hian a mai ne thai thar le na dur bi kha sa pai ko ma ti lai ka tu na hian so kai so thi le ne he kan sia tu ma ko yang kan enge mo sa tu so kai ko ni kan la ma kan ma mo de zel do ni te ko in na si lai ka kan kha kai in nge kan pu yan ko thai thar ve thai thar kan lei tur ai te ma hi chu kan la ti bung khri don loba angai pali hi kan kalpui le ri don ani ekum thara hian chu kha za thum som nga chu nga khan ain bil tel veka nakina khamia kan ma mo chi sang kha antinan han holding chu chin yan yang riat angin loan component chalo om ta tlang pui tu in kha chu loan alone ta kan entrepreneur te tan alone ta chim is a special package chalo om le a kha chu grant chalo ni ta nuai khat thleng ani nuai khat set ve kan peng ti na ni mi alo then khat chu sing thum vel han puya dam kha chuak thei te pokan oma ka tiang khan ma moi nang talawani khami chini atan khan tuna kan da khapman ani anga ten thlai thar leina tur hi nakuma chuan kuminai kan mamo tlem zo kai chuan ka beise kumin kan in sen tamper kum ani dona cheng songa in kan leya ti chuan saib a free in kan pe boka a handling charge ke je cheng thum kan tum sak boka collective center secondary collection center atanga sairanga at main center kalman song kan tumbok tani tuna hian ke je khat kan sen hi cheng somsari somri vel ni tani so lam chim lam atangan pur pe chu asang ta chu wan so kumin hi chon kan in seng nem dona ma se kan kudam pui sai rang mi le secondary collection center mi akha to wangin da na kan nei lo wangin a le hi kan chol ri de leka tuna hian a le tu turan in boot ve sapsapa kan fralanga
kuna me ru ve le kan le lenga ti zel khan kan tianga zon thleng kan leng kan ti po kha hun bituk kan nei don lo kan thia te ni kha kha kumina an thar zong zong hi chu kan lei ve kang chu wang chuan zun thleng bithia kan lo soiri ka wang khan ralman lo hlawin kan farmer te an ron man mo ta man mo ngai reng reng lo wa ata tolin an chawanga lo cholok po thalo kan lei thei ang angin kan kudam ru vele adang kan lei lenga kan fral lenga ru vele kan lei lenga katizel khanin leitura om chung chuan kumina an thar kha chu kan lei zo vek don farmer te tan eng malung ngai tur om lo na kumai ro chuan a processing lama kan kal man to dona a dryer te po hi khotam taka kan da to don ani mani khuami te an lo process ve theine tur khan tin a processing unit te po na kuma chuan padi pathum nei man to kan in besia chuwang na kum lama chuan kan sum se ni atla niam ve to tura kan ngai kumin hi hau tak ber kum turani lo pistol wine hi chu ani lawa beer ko hi chu ani lawa beer te pe chu 5% chau ni alcohol content kha kha chu mu mal zo kin regulate kan tum kan ko khan te nen po kan soi ho to ko khan in rem man ti china khang zu ni lo kha chu kan regulate don ani general zo na de ko ngai fiscal deficit percentage kum sa budget kan ka le kum budget khai kin in GDP kan ratio ke khai kin khan general de mi pui na kan thia ko jo a fiscal rir tak tak chu kan ziah le ni ki pui chu lam do chu ma kan GDP kan parameters man ki lo kha athika kan ti ha fa kan te ba pung ti khan address siam ko sia general de win kan ni pui Mizoram mi pui ka thia to kan tu na kan budget man to kan sira man to kan state finance dimuni ahel di to ke ma sel to ke mi ti ta sa thana to men le ba sum le ba tlem adi le ke lo men asamon thak atha thokata kan ngaya amaro chu do tu sam phe chu ni hau lova mani in sit te hi ana em kan in sit em ani kan thei tok ero kan chua thei tok tak set kan chua kan budget po hi mi puitan hianin atha thokatin kan ria mi pui chan tur a development lampang han khoi reng kha kummasa ain asang vek ani chu kan lom na nia ten kan leiba kan ti tlaniam tuai le bok ani kha ti chunga kan puk tur po kummasa aya puk thlem zok chung sia heta development atana kan da kam thei zok si tlat lai hi financial management thatak ania hi kan official ten thale zwala na an thowang ania kai ni chuan riat tak tak po kan nei lova poisa tlem zok mangin performance thazok mi pui ma kan chopani tu nei chuan GSDP figure the job like the money hi kom salam ain projection lo ne de na sa de na ti am ti khan ya 29.21% in atratiam ti khan ya kami ka correction figure ka en ang figure in the school like atlak niam na a figure ka shai do ni mo 24-25 budget estimate a khan 48,037.52 crore ania tichuan GSDP figure tharin 24-25 revised estimate kan han te ve ta thunga amount to 34,003.27 crore alonita tichuan kan GSDP tlem tang na chu 14,034.25 alonitani khati khop khan kan GSDP ka tlaniam ta atakram chungai renga amar cha figure chau khan atlaniam ani tichuan khami figure in hong te na rang percentage ka tisang le ta bokani
kalau belok ang kalay kan mo kan le kasem kan nula pakhat na ina kan en taula ina kanin total outstanding liability count tani pakhanin bi akanin kan le ban so so ka cross in sawi so mali point percent tania masari akan cross in sangkum point percent ali ali pa de amalo tiel Mizoram chuan third 8.32 asa so ke so kalai ka ikan kui nasi kata ali figure kan ni da duri so ba kumtala kanin kan le ba duri 13999 sing sa pun da so pro apa yang sih tujuan pembina dan bi sing sa ini so tung bali pun ka alam awam kumtala ni tujuan farsa tujuan dia di asa hatta kalau ba so atakin vaibel sa sangkat pathumin kan leibat kan tiniamani mase kan CSDP at niam ta ka wangin a percentage ang chuan batam angin kan langani atak tak chuan kan batlem dai so GSDP ka clarification kan siam lo kama tuna mi projection ni ka kan share plan ngaya at san chu a final figure ni chu Mizoram sarkar ni asiam ani lawa Ministry of Statistics and Program Implementation Central lamne kan an figures ka an in reconcile kan actual final figure ka chot ka ne chu wang chon tu na mi GSDP kan han soi pui projection ne ni ka min lo share pui bulan nakina zonin kan Directorate of Eco and Statistics le Ministry of Statistics te an in reconcile kan final figure chu aron na chuak don chok ti kha karon soi okay Adi lamah step sarkar masalah GSDP ka Kata di luar tempat mana lo kecil di nanti kelaya kita orang dalam ani berang chu titik toro kan tia hei ti afigar solo ni tani chuan GSDP final figure hi aron chokare mema tunen final figure hi sang ni somni pakhat ni chaw alani te chuan sang ni somni pathum final figure hi kumin ogasa kan le chawang chu tiang chuan ya ahar khop mai central lamah ron ti ni tamo kan tam chan be pakhat sum thla ko sarkar thu dik lo chil tu te kha eng tin ba tel lo ni ngai ni ho hi chu kanin sudan kha ni maya khang ka chu ahun lai thila ngai la hunel liam pui to amaro chu kan CSDP te kan per capita income te kan an china industry te kan la nei mang box lo kan farmer ho 60% bor fair ina an tho chu atlem si service sector in ngat lian kan la nia chu wang chuan tun ma tang khan kan GSDP hi inflate ni mi puin bumani te hi house ka soi jing khop mai in train karing a then chuan mi pui ma hian figure dik lovin chop chua ka lan mo in dua poisa puk tam in dua batle mangalan in dua tiang hian in ti ni ti kha kan in ti thin dan ka ania so ba chuan adik ka mangta ni kan du to dong tai to me don me so an khal lo ta de ta na ege la sia so tu kan om chuan kan zona pai ni sida kan sei ka pakhatan sei fia lo ka tu chu thil ti tu ma ma sun pu ti le sarkar ni ko la se so sa ti le sa ski le ka an sei lo ka de GSDP ne ka GSDP figure ati lo la ti ko wa calculation da nam da da free da kum li nga no wa actual ron kha amma kan project sa ga ge kha ta chi na ni atluwa kan ni mun kha la le khau da chu mi ni ba cha a be tho da calculation be tho da ji ka tha lo le da in revenue expenditure sanction ka pension charges 9%
chung 40% ai số rồi đó thì mình đâu là market rate kan suku kan tem kan tidak sesuai kan dengan fungsi di lainnya. Kemudian REC atau ZPM atau urban infrastructure development fund atau program untuk pakhat tapi kalau di financial ya asal tu sesuai kan sesuai apa orang kaya orang akan tahu bahawa kalau yang suku itu ya kami sangat sulit. Kemudian yang capital payment asal payment ini memang sedang disokongnya. Itu capital expenditure akan tahu. Cumi kalau interest payment, revenue expenditure isi, apa memang kemudian baik dari seluruh Malaysia. Terus sawrkar antara pejuang kan negara kau memang asal sesuatu bagi kita. Kan kan media yang sudah pulau ini merupakan optional soal puih cenderung kalau dilakukan dengan expenditure revenue sangat ada Walaupun sebesar itu ini yang state budget singkat orang jual efek media kan kaya mereka apa kuntung pelamaan interest payment ini jadi kaya loh jadi semua orang tu nak jual kan interest kan ni kau mungkin compare kita tak kau ini sesuatu ada apa sesuatu sebenarnya pun very interesting jadi kan tiada di bawah kan kita expenditure account dari siapa dan personal charges dia lah, cuma anak ini itu belum disesuaikan. Asal pakhat ngomong PDR DGB kata, ya sih finance solution kata, presiden penasaran pakhat kan dia tahu ini orang kalau soalnya, anak sudah mau kata mikir komen lagi itu dia lah. Tu dia lalu kan semua nak dia berapa dia, ini kalau minum komen kalau saya, minta sawrkar ini buat saya, belum mana ni. Nia sawrkar hikaloi ruaman lo na tori atam maya emi post devolution grant hi tuna state paruk chawin kan dong to ni LI 16 Finance Commission and local pawh minti claim sakemo minti top sakemo kan hlawhah khan ke ni chuan transan tur thadeu kan nia inrem na thutlung kan siam lai khan Mizoram chu special category state ang Sawisel yang di khawnge kha kan din huna nia hi chu kan nei Sawisel anga ni ti ka kan thrila an thiam ve vin ka ria kan nei Sawisel tura kan ngai mar chu amount chu atlem thret thau chuan arin oma hang chu a ran pain political level at po soi chiani amaro chu kasayang khan hengi han holding vekani central sawrkar in an han holding ania minron puita kan bana minron kaina vekania ke akal theiturin kai ngai lo min bu sai na vekania chu wan chu min kai chung hian mani ke ding theitur kan in bu sai chu angai phrim thil dang reng css dang reng po hi top hun nei tur vekani mana po hindi teacher ho anti top thu ta kan buai noi mai kha state sawrkar khan kahun lo thleng tur ka kan len buat sai lo ni tu na te hian NHM ang chi te heng chi sang hi in buat sai ngai atop huna ke mania chun zom thei tura tu na tang hian ma kan lak angaya kan theyang ang chuan chu da chuan ma kan la ni ten tu na kan GSDP kan man na system hi in ria du takin arima method tiania point forecasting arima method kan mangani ole tizom kha ni to paise kan chief minister in budget thatak min phak saka tin kan sokate thatak in chan saka wangin chungah lom thu kan soya tin kan media de budget in lo in zero ulu le ti ke de zona de apui tinga zona interesting tak te in ron sota sawrkar som na tingai ko mo helai non minron ti lo ti sawa in chu kan lom poke helai non chu ti khan kan du to wa kan pu hi aswa ma kan finance ho tu te dan su ma helai kan media person te lo ka so kha po na
thing fuih finance oil and what say sa chu ti kha soi du boy no me